Ben Velasco, Elvin Ocampo, at Dolores Figueroa. Yabe tala naman puking panalangin tamo, ding kapag nasanda, di Ernesto Enena Ong, Dr. Hazel Tumang, Princess Yango Celso, Maricris Mandap and family, Regalada Lopez and family, Mark Adrian and Shannon Chloe Nagit, Audrey May Nagit, John Paul and Abigail Manalang, Eugene Farete, Euferio, Olimpio Makabali and family, Resty and Leia Bungay and family, Mayor Bilma Balye Kaluwag and family, Loretta Mendoza at Vice Mayor BJ Lagman. Para karing kapatad tamo pong masakit, sana dinanong malagwang kapaldanan ning kaya katamong ibang mayupaya, lalong-lalo na i-Reverend Father Emil Dizon, Reverend Father Fernando David, Reverend Father Kenneth Alde, Dolores Velasco, Marvin De Mesa, Romer Kerr, Aaron Garcia, Margarita Balingit, Remedios Mangulabnan, Diosdado Guevara, Corazon Rivera, Judith Rian Aquino, Keira Liana Aquino, Julieta Mercado, and Mirna Alvarez at Sofia Claire Batak. Ipangaditala naman puding kapatad tamong mayanguna biye lalong-lalo na i-Reverend Father Pablo Paul Sahagon, Maynardo Lansangan, Bienvenido Punsalan, Antonio Hinco, Dr. Robert Flores, Artemio and Teresita Santos, Aurea Emeterio and relatives, Jesus and Adoracion Canlas, Josepina Aveleda, Alan Recabo, Lorenzo and Bonifacia Pineda, Esther Lumanog, Severina Mendoza, Silvestra, Florencio, Rosa Tan, Elvira Lising, Dominador and Enriqueta Vital, Miguel Miranda, Allen Vital, Crispin, Rosemary, Armando Santiago, Laudalislao David, Joaquin Tirona, Antonia Tirona, Sering Tulabut, Saling Tulabut, Nena Tulabut, Minang Bondok, Palu Bondok, Attorney Cicero Punsalan and Attorney Amor Gorospe, Jose Lingat, Wilfredo Lingat, Tranquiliano and Aurora Kainday, Lourdes Salas, Agapito Manalastas, at Ding Maldang Kaladwa, King Purgatorio. Impong katamong mas presider ngeni alang aliwa nung ingke katamo pong kagalang-galang nga Arsobispo Emeritus, Most Reverend Pasiano B. Aniceto Didi, at ingke katamo pong kaluguran Akura Paroko, i-Reverend Father Paul T. Velasco. Talakad tapo at ikanta tayo ing dalit a pamuklat. Sa
Kapayapaan ng Ginoo mantabi sa kapilan man kaya kayo. at keka antimurim. Mga kapatid, sundo tayong parangalan ni San Jose, ang kaya katamang patron, kapamilasan ng ating Gabinaryo kay Santa Misa. Kaya tayo Ebanghelyo yan, mga kabaldugan niya naman, ang giliting transfigurasyon o impama naalis na lupa ng Ginoo kanin king bundok ng Tabor. Yung kay lupa may king maslagya nga maputi anting sala ating kayang susulod may king maputi anting yelo. Kanita lalo tayong parang San Jose, si Santalat pagkalangkutan ng katang kasalanan. Ginoo kang makikamalayan karing isipan may, Ginoo pakalulong. Ginoo pakalulu. Kristo ikang pasala karing dalundom ding puso may, Kristo pakalulong. Kristo pakalulu. Ginoo ikang mamagyak kaya kami, king tunay pa magbalik club, Ginoo pakalulong. Ginoo pakalulu. Diyos sa lumos ng paya, kaluluwa na katamo, aging papataw din kasalanan tamo, dala na katasan aking piye, alanaga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, igpami, inudos mong pakiramdaman niya ang anak mong kakangalan. Pamatampan mo kaming ibahin yung luban ng amano mo. Ban kaibat ng mayalini sa puso, pangaintuliran mi naman, mi pamatulan, king pamanangal, king lupa mong maslag, king ligaya. Itihadwan mi keko, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyang pon magari kambemo, king kametunganing banal na espiritu, manggaman king alang angga. Amen. Makiramdam tapo kingamano ning Ginoo. Pamamasang iba't kilibro ng Henesis. In Diyos tiki ni Abraham, luwal na ning toldo at ngana, talanga ka at lumawi kim banwa,
at bilangan mula ring batuin nung harapat mo. Makanyan karakal ding maging lahi mo. Migtiwalay Abram king Gino. At uli na nito, meging katanggap-tanggap ya king Gino. Kanita sinabi na, Abram, ako ing Gino, akin ang wake ka, ibat daring kaldeyo. Banibeke keka ing gabuna iti, bilang bandi mo. Nga nang mengot ang Abram, O Ginoong Diyos, makanano ko nga balong abandi ko iti. Peki ba na ning Gino? Pagdala mo kong metong nga baka, metong nga babaeng kambing at lumbanwatwa, at metong alalaking tupa at lumunamang banwatwa, metong abato-bato at metong apitsun. Dela nalareti king Gino. Pemiraso nala at binili ne ing kabangal tulid na ning kabangal na. Enala pemiraso ring ngayop. Digpandala ngayop abuitri. Dapot inabuang na lang Abram. Inyang lalbog na ingaldo. Mi patutudyang manyaman ni Abram, at detangani ning makapal at makatakot adalumdum. Inyang lumbog na ingaldo, at medalumdum na, lintoya ing metong kalang abubusok, at ing metong milalablab atukil, pilatan daring may pirasong animal. Kanita ya ime kipagkasundo, ing ginukang Abram. Nga na, babyeke ing gabuna iti, karing maging lahi mo, manibat king ilog ning Ehipto, angga king maragul a ilog ning Euphrates. Ing amano ning Gino. Salamat king Diyos. Ing Gino ya ing kanakong sulo at kaligtasan. Ing ginuyay kanakong sulo at kaligtasan. Ing ginuyang kanakong sulo at kaligtasan. Ninuing kanakong pitakutan. Kimpanganib ing ginu ingatan ako. Nino ing pitakutan ko. Ing ginuyay kanakong sulo at kaligtasan. O Gino, pakiramdaman mo ing keka awos ko. Malunos ka at pakibatan mo ko. Ngamong sumabi, meka keni, panintunan mo ko. Yaing kanakong sulo at kaligtasan. Nga kung may kibat, burira ka ngakit Gino. Lupa mo, emesa papampan ka ko. King kamwa mo, emesa palakwan, ining kekang alipan. Ikeng kakong kasawpan, emo ko sa lalakwan, o paboren man. O Diyos, akakong kaligtasan. Ing ginuyay kanakong sulo at kaligtasan. Iti yung paniwalang ko, takmang ko ing kaya paning Gino, keting kasalukuyan na panahon. Manalig ka king Gino, emo pa'y nanilog mo, at katatakot. Manalig ka king Gino. Ing ginuyay kanakong sulo at kaligtasan. Pamamas sang ibot, king sulat ng San Pablo, karing tao Filipos. Kapatad, kayo sana sa asawang makiyapos kanako. Binyemino, ing mayap aalimbawa kaya kayo. Pagumasdan nyo lo, ring makiyapos na kaniti. Sinabi ko ng maralas kaya kayo, at ngeni, mipapatangis kong ulitan. Dakalo ring mabibye, ang timong kalaban na ning krus ng Kristo. Deti, pawalang ang papunto, king impyerno, uling ingkarelang at siyan,
yang gagawandang Diyos da. Pag maragul da po, itang sukat da sanang pikarine. Ing bukod mong maulaga karela, ilo ring miyayaliwang bage, keti kinyato. Dapot para kaya katamo, ing tunetamong balen, yo ing banwa. Manibat yo king banwa, ing panenayan tamong talapagligtas, ing ginutamong Heso Kristo. Alila na lo, ring katawan tamong batbud at malalaso. Gawan na lang kalupan na ning katawan na, amaslog king ligayo. At iti, gawa na king kapamilatan namo rin, nitang upaya agagamitan na, bana lang sakupan ding sablang bage. Uli na nito, kapatad ko at kakaluguran, at tutukong pakamalan, at buri ko ng buring akit, makanyan kayong sukat manatiling matatag, king pamibiyebiyayong makiyabe, king ginu. Ikayo ring tula ko, at pagmaragol. Ing amano ning ginu, Salamat King Diyos. Parangalantaya po ing mayap a balita. Ibat king biga ing metong asiwala ngana. Itiya ing anak kong pakamalan, alubos kong katulan, pakiramdaman niya. Ginoong Jesus. Kaluguran kong kapatad, ingginuman tabeyo ke kayo. At keka ang timurin, Pamamasa king mayap a balita agpangkang San Lucas. ligaya keka o Ginu. King panahon na ito, tiki na lang minukyat Jesus de Pedro, Juan at Santiago, king bundok-bundukan, ban manalangin. Kabang manalangin niya, minaliwaya itsura ing lupa na at meging makasilo, king puti ing imala na. Kabudabud at ingadwang taong mayakit akasabi na, ilat deteri Moises at Elias, makapiblas la king emunanong kaligayan at kasabire Jesus. Pisasabyanda ing tungkol king malapit ng pamanupad king parasa ning Diyos king kapamilatana ning pangamatena karin king Jerusalem. Matudtudyang manyaman ni Pedro at ding kayabena, dapot mi pagising la at ikit da ing kaligayan ng Jesus ampon ding adwang lalaking makatalakad kaya bena. Inyang lalakwan da ni Jesus ding adwa katao nga ng Pedro kang Jesus. Maestro, mayap ing ketitana.
Gawa tamong atlong kubo, metong para keka, metong para kang Moises, at metong para kang Elias. Tunay ng ebalu ing sasabiana. Kabang magsalitaya po, lintoya ing metong abiga at tikpanala. Mitakutan na ring alagad inyang mitulid yakarela ing biga. Nga ng metong asiwalang ibat king biga. Iti ya ing anako, ing kanakong pinili, pakiramdaman ye. Inyang tinok ng neng magsalita ing siwala, ikit deng yanamong dili Jesus. Linihim daring alagad iting bagay milyari at alalang belitanan ni Numan king panaw na ita tungkol king ikit da. Ing maya pabalita ning kakatang kaligtasan. Kapurihan keka o Kristo. Lukluk tapo. Ing kakatamong Arsobispo Emerito, ing lubos kagalang-galang Pasiano B. Aniceto, kaluguran kong kapatid, king ginutamong Heso Kristo. Makiramdam ka, o yan ing metong karing importanteng lesyon, mituro kay katamo, kabang daragol tamo at tutwo. Keng bale, tiro da katamong makiramdam. Na yung ating magsalita, lalong-lalo na nung matwaya, manahimi ka, makiramdam ka. Kaya ng eskwela, mituro mo naman kay katamo. Potang magsalita ay madam o teacher, makiramdam ka. Nung ating mag-recite, karen kay kang kaklase, tahimi ka. E kapamo dadaldal, makiramdam ka. Nung mag-recite ya, ing kaklase mo, paboren me pa mong mayari, paboren me pang mayaring magsalita, at potang tinok ng neng magsalita, kanita ka magsalita. Pakiramdaman me pa mo. Ban kanita, akwa mong aintindihan, ing buri ng sabihan. At nung bisa kang mabiyasa, ing kaya kang pamag-aral, makiramdam ka. Makiramdam kayo. Mabiyasa kayong makiramdam. O yan ing panagkat na kayakatamo ning igpa, amig salita, karing alagad, inyang menaliwaya as ke ing Ginong Yesus, king akakitda. Inyang sinlag arapanda, ing kayang ligaya. Nga na kanuning siwalang meram da iba't king biga, ing siwala ning igpa, ing siwala ning Diyos. O yan, ing anakong pinili, ing anakong pakamalan, pakiramdaman ye. Metong po kareng sangkan, nung bakit inagkat na la ning Ginong Jesus, ding peka malapit ng diling kakaluguran, ni Pedro, ni Juan, Ampon, ni Santiago, at abe-abe lang minukyat king bundok, ban manalangin, yapin ing bisayang makiramdam. Nino, ing buri ng pakiramdaman, at obat, bisayang manahimik, at makiramdam.
Nung lawenta mo po ing malilyari, king biyening ginu, at nang karakal, ang magaganap king biyena, kabang manaralya, at kabang susuyuya karing tao. Dakalya apakayap amasakit, dakalya adinan panabon, may kibat karing miyaliwang pamangailangan ding tao. At penaral na yung maya pabalita, karing pakakalulu. Meging pibuburyan niya yung ginu, meging sikat niya, at atimpaping bisang gawang ari kayo. At manikobraya talaga yung Diyos, kapamilatana. At ngening susundo na, ing kayang misyon, dakal nala ring masama kayo, ding mainggit, ding kokontra, lalong-lalo na ding mayupaya at mabandi, amituturan, king pamanaral na. At inang banta, laban king biyena, burida na yung ipapate, ding lalaban at masama kayo. Inya, mekad, anting taong tutu, may ngatakutan niya naman, Yesus. Buri nang isundo ing misyuna. Buri nang pupusan ing misyuna. Dapat balo na, nung gawa na ini, kamatayan ing maging kapalaran na. Pasakitan de at paten karing king Jerusalem. Kalupa ning ninumang propetang tututu king kayang misyon. Iligpit de ding kalabana, ding mayupaya, ding maimpluensya, at ding kapit tuku king karelang pibandyan, ampon upaya. Uli nita, anting taong tutu, meging urong sulong yalub, ing ginu. Nanong gawa na? Bangka nita, abalo na talaga, ing kayang personal a disposisyon, at ing pamangailangan ding tao, ampon ing kaburyaning Diyos, may ngailangan niyang sapat ay espasyo, ampon panahon, ban makapanahimik. Burineng pakiramdaman masalese, ing sarili na, ing sasabihan ng katawa na, ing bubulong ning isip na, ing sisitsit, ning kalalaman ning puso na. Mekad, burina namang pakiramdaman, masalese, ing malilyari, ing paligid na. Lalong-lalo na, ing saingsing, ding pakakalulu. Ing saingsing, ding taong mipaboren. Ing saingsing, haabuswan ding mayupaya, at ding mabandi. Burina lang naman sigurong pakiramdaman din, ing kayang alagad. At tatakot, manyundo, king karelang pamanuki kayo. Inya, buri ng pakiramdaman, itang sinabi ng Pedro, nung nano talagay nga manwana, ketang Gino, ketita na mo, eta natitipat mumunta Jerusalem, manalakad kong 3 kubo, para keka, metong para keka, metong para kang Moises, metong para kang Elias. Nano kaya talaga, ing amanwa ng Pedro, kening kayang swestyon. Mikit king sabla, buri niya namang pakiramdaman ing siwala ning igpa. O reni-rening mapila na sangkan, o bat, tiki nala rening peka malapit ng diling kakaluguran, minukyat laking bundok, ban manalangin. Uling ing pamanalangin para kang Jesus, migit tiya king pamakapagsalita king Diyos. Para kang Jesus, ing pamanalangin, migit siya king pamanyawad, pamag-request. Ing pamanalangin, para kang Jesus, metong iyang paralan, ban apakiramdaman niya, ing siwala ning Diyos, amagsalita king kalalaman ning puso na, amagsalita king malilyari, king paligid da, amagsalita, karing saingsing ding miyaliwang klaseng tao,
lalong-lalo na, ding peka malating dili. Nung burimeng pakiramdaman, ing siwala ning Diyos, pakiramdaman mula, deting dakal asiwala. At buri nala namang turwanan makiramdam, ding kayang alagad, king siwala ning Diyos, ang magsalita, king maliliari, king biyera, at king biye ning karelang bansa. Makanano tamo ping makiramdam, king siwala ning Diyos. Mapila na paralan, tuturo na kaya katamo ning Ginoo. Pakiramdaman tayo ing siwala ning hapong Ginoo, nung biyasa tamong manahimik. Dakal at tatakot manahimik. Inya dala apat dapat den karelang cellphone. Dakal at tatakot manahimik. Uling tatakot lang marap king sarili da. Kaluguran kong kapatid, mabiyasa tang manahimik. Mumunta karing tahimik alugal. Kalupan ning gewa ning Ginoo. Last week, dimdam tayo, kilub ning 40 aldo, menatiliya king disyerto. At karin, inarapane, ing sarili na. At linwala, ding lati-lating demonyo at tsukaya. Menahimik ya naman, inyang mintaya king bundok. Ban manalangin. At sibukan ng mekiramdam, king siwala ning Diyos, king kalalaman ning puso na. Kaluguran kong kapatid, mekad, gana-gana ating pribilehiyong makapanahimik king sarili ng kwarto. Sabi ko pin kaya kayo misan, malyari na kamang manahimik, o tambayo ka matudtod, magkulubot ka, ipiyak mo rin mata mo, o kaya kagising mo na yung abak, kapamakipagsalita, may pabubuklating kay kang cellphone, at subukan mong manahimik ang giyang 5 minuto, at pakiramdaman magsalita ang Ginoo, king kalalaman ng puso mo. Pakiramdaman yung Diyos, karing amanwana, karing malilyari, king biye mo. Kadwang paralan, makanano yung menahimik Yesus? Makanano yung mekiramdam Yesus? Nga na ning Ebanghelyo. Kaya beno kano di Moises, ampon ni Elias. Ding leader ning Israel. Moises, adinalan dakal a pagsubok, inyang tatayraning kayang balen, papunta king labuad ning pangako. Elias, makanyan mo naman, di kasaman ding mayupaya, ding miyasawang Ahab, ampon i Jezabel. Usigan panagalan burideng iligpit, burideng paten. Karing taong dinalan king masakit at mabayat, may biyasa yang mekiramdam Yesus. Karing tubod ning Diyos, may biyasa yang mekiramdam Yesus. King siwala ning santong kasulatan o king Biblia at tatalakaran ng Moises ing batas at Elias ding propeta, may biyasa yang makiramdam Yesus king katahimikan. Nang kay kukutang ko kayang sarili ko, keno na kaya apulot Jesus at abalo, ingulaganing pamanahimik at pamakiramdam. Ating kumong hinala, mekad, apulot na ini, karing kayang pengari, kang Maria at kang Jose. Deting adwa, deting miyasawa, ingindong Birhen Maria, ampon ni San Jose, may biyasa lang may kiramdam, king kasulatan, king turuda ring propeta, at king maliliari, king biera. At
ikit de ing kaburyanan ning apong Ginoo, ing pangimot ning Dios, king milyari at malilyari king biyera. At king pamanahimik da at pamibule, akwadeng apakiramdaman ing siwala ning Dios. Mag-focus na mo po kang San Jose. Wari, may purnada, may sira, ing personal ng plano. May kasariling pamilya, may kasariling anak, king pamiyabedang Maria. Ela pa man miyabe, ela pa man misese, may yakit, mabuktot ne i Maria. Nga na ning Ebanghelyo, iti dapat na ning banal ay Espiritu. Dapat inyang epamalino kang Jose iti, na anong gawa na? Binalak ng kawanyaneng lihim ni Maria, bayang emisalbag amarine. Dapat, may nahimik ya. Meging pabisu-bisu, king kayang pamagdesisyon. May malagwa, minisip yang banayad, at king katahimikan, kabang tidtura na, ing masakit at mapait, at makarine milyari, king biyena, meging malino kaya, ing plano ning Diyos. O ba't meging posiblini, uling menahimik ya, at mekiramdam. Kaluguran kong kapatad, dating mi asawa, i Maria Jose, ela mekiramdam king Diyos. Nune, memintula naman, at tinuki, king kaburyana, ning igpa. Kaluguran kong kapatad, dakal akang ye, king kakatamong paligid. Ingkang ye, ning daratang eleksyon, ingkang ye, ning pamangampanya, ingkang ye, daring miyaliwang kampo, king meto nga maselan at isasabihan ngeni, king bansata mo, ingkang ye, ding matula, king milyari, king dating presidente, Rodrigo Roa Duterte, king kayang pangakulong, king dahag, king Netherlands, at ding masama, king milyari, ding masakitalub, ding magprotesta, uling kanong may kidnapya, ing dating presidente. Miyaliwang kang ye, ing daramdaman tamo, king social media. Kareti kayang kang ye, nino yung boses ning Diyos. Nino, nano, ing siwala ning Diyos. Kailangan tamong maging kritikal. Misip banayad at malalam, ban akilala tayo, ing tune ng siwala ning Diyos. Ang giyang eya popular, ing posisyon, ing mawulaga, dimdam tayo, ing siwala ning Diyos. Makanyan mo naman, ingkang ye ning left and right apamamye ayuda. Ingkang ye ning pamagsadyata mo king piyesta. Ing sigla ning daratang resyapol, ding pari ning daratang mayo. Ing kayang lingas-ngas at sigla, dareting tuki-tuking okasyon na harapan tamo anting parokya. Nuya ka rin ng Diyos. Makanano yang magsalita ing Diyos. Kaluguran kong kapatad, libutad dareting miyaliwang sigla at kangye, matingid tamong makiramdam king siwala ning igpa. Ban atok yan tamo, ing kayang mal akaburian. At ing tune ng kaburian ning Diyos, yapin ing tune makakayap. Emu para karing mapilan. Emu para king meto nga tao. Nune ing tune makakayap para karing dakal at para king balang metong kay katamo.
At sana balo tayang pakiramdaman ang pontok yan, iting siwala. Ing siwala ang magsalita, king tune makakayap, king kayang balayan. Abe-yabe tamong ining ipasyag, ing kakatamong kasalpantayanan. Itamongan po, sasalpantaya ko. Pang may payang tuto. Di na lang king banwa ang ponyato. At kang Yeso Kristo anak ng bugtong aginuta mo. Kaya nagliking paya ng banal na Espiritu. Ibalik ka po na Birhen Maria. Di nasa laman ng bayan Poncio Pilato. Ni Paco King Cruz, Mete at Mikutput. Tinipaya karimete, king kadlungaldo sinubliyang nebye, pepay tasya banwang makalukluk, mananing Diyos, ibang lubos mayupaya, iba't ka rin magbalik ya naman keti, banmukom ka rin mabye, ampon nga mate. Sasalpantaya ko, king banal na Espiritu, king banal a kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawa da rin kasalanan, king pangasubirang niyering mete, at king de alalanga. Amen. Kapatad, bustan yung panimuna na katamong Yesus, king mata sa bundok, anong nakatamo buring manalangin kaya bena, at nga tamong sumabi, Ginoo, pasalan mo ing biyemi. Ulitan tayo po. Ginoo, pasalan mo ing biyemi. Baning kekatang Ginoo, ibiyene king kayang iglesia, ing metong amasalang tagimpan, ning pamisa san metong daring sablang balayan at kultura, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pasalan mo ing biyemi. Baning kekatang Ginoo, ibiyene karing pamuntok ding bansa, ing metong at masalang tagimpan, ning pamipabal, katuliran, at kapayapan king yato, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pasalan mo ing biyemi. Baning kekatang Ginoo, ibiyena karing mi pagkalamgelingan at pibandyan, ing masalang tagimpan, ning pamirake, king karelang kayatinan at lugod, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pasalan mo ing biyemi. Baning kekatang Ginoo, ibiyene karing kayanakan, ing metong amasalang tagimpan, ning pamanyuyo at pamagtagulaling, mibayo kaniting yato, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pasalan mo ing biyemi. Baning kekatang Ginoo, ibiyene karing daralan kasakitan, ing masalang tagimpan, ning pamakiyagom king karelang sakit at kapigaganakan, karing king Ginoo, amamusan king kayang krus, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pasalan mo ing biyemi. Baning kekatang Ginoo, ibiyene karing kekatang komunidad Kristiyana, ing tagimpan ning pamakisan metong, pamangalang, at pamananggap king metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pasalan mo ing biyemi. King katahimigan ni papanalangin tamo, para karing kakatamong sariling kapagnasan. Panalangin tamo naman ing kapasalamatan at kaidwanan ding sablang sasaw at magmasabal king kakatamong parokya. At ipanalangin tamo naman ing kapasalamatan at kaidwanan ding sablang manimuna kaniting misa. O Ginoong Yesus, pakiramdaman mo ring panalangin mi, kamama ko siping mi, at parat ka sanang mamantabi kay kami, king lungkot at ligaya, kaya kabaning dalan ming papunta keka at kingig pa, ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Ang aking kalayaan, ang aking kalooban.
talakad tapo. Kayo kapatid, kinatang kaya katandaon. At ang kaya pa harapan ng Diyos yung pangmayupayang totoo. Tanggapan saning ginuiting dawon karinggamot mo. King ikapurit ang po ni kaligaya ng lagyuna. King kasaklala kamo at ning mabilog ng banal akapulungan. O Ginoo, dating ay na yayampang mi, linisan ta kami sana, king sablang dungis ning kasalanan, at pabanalan ta kami sana, kaladwampon katawan. Ikaming talasuyo mong magsadya, king pamagmasusimi, karing misteryo ning kaligtasan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Inumanatili kaya kayo. At keka antimurin. Nayorin po suyo. Makatasalaking Ginoo. Salamat aking Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat ang pono matulid. Kung karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos. Impuryan at pasalmatan na ka, kapilan man, nakuren man, o ginubanalay pa, Diyos ang malugod ang pong magana ka, yung pamilatan ng Kristong ginumi. Pablasa ang kaibat ng pepamali, makapahuna, yung sarili ng kamatayan karing alagad na, pepikalalan na karala yung kaligayana, yung banal mong bundok, bahin tumoy patutuaning kautusan ding propeta, itag na iking kapamilatan ding pamilasan na, yung pamagkamit, king sablak, king ligaya, king pamanyubling mebiyeng. Uli nita, kawin sa blang angelang pon banal, daret ming parangal keka, ayat king yato at alantok ng babansag mi ing kamalan at ngaming pupuri. Ika pinigmanaloy pa, ika simul sa blang kabanalan. Ulit na panigapumi, tugtog may espiritu mo, anto may titipangabon. Katingayin may panpabanalan at para kami gawa na lang katawan at daya ni Ginoming Yesu Kristo. At tatandanan may pa, nitambing may pagtaksila niya at bayo ng kusang lubdinaw na impiyana, ipamila sa puwan kamatayan. Ibnanang tinapay, pasalamatan na ka, piraso ne, at diyong na karing kayang disipulo nga tanggapan niya iti, ikuangan at kanan niya, iti, yung kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Ay mo naman kay bating apunan kay mo ng kalis. Pasibayan pa pasalamat kay ka. At yung naiti ka rin kaya ang disipuluhan. Tangkapan niya iti ikayungan minumkoyo ka niti. Tulang iti yung kalis rin ka na akong daya. Idaya ning bayot na lang ang kantipan. Abi bubu para kay kahit para kanin sa blantaw.
pangkat na may patawan na rin kasalanan. Daptan JT, kimpamigaga na kayo kanako. Misteryo ng kasalpantayanan. Yung nagagarami, o mapamakalulong pa, ikamatay ng pangasubli ng may be. Darami ang kaya kayo tinapin ng be, tingkalis ng kaligtasan, lain pa salamatan kaya kayo peparin magmatampang talagang na araw po at sumuyo kaya kayo. Ang siya naman sulit-sulit katawan na dahil ng Kristo, tipuran ang tingmetrong ng banal na Espiritu. Ganakan may oig pa, ing banala kapulungan mo, ang makalaganap king meto yatu. Ban mi ganapyo king lugud. Kambe ng Francisco, ing papami, i Florentino, ing obispumi, i Pasiano, ing kaya kaming obispo emerito, ting sablang pari ang pondiakono, ading sablang susuyo, king banala kapulungan mo. Ganakan mula naman ting kapatadmi, aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye. King pakalulumo, idalamula at ding sablang mayango na biye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe, ning na Birhen Maria, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambering ng mga apostol, at ding sablang banal, ang bibiyebye kalugod-lugod keka, king kakabaning panahon, apurian ang pon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Hesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kami na pon kayo, kaguniwan ng Espiritu, biblang parang pandigaya kaya ka, o Diyos ipangalubas mayo paya, manggaman king alanangga. Katamu, apnial ko si Diminong Turuna, nga tamang manalangin.
kapayapang king panahon mi. Pagkasaw paning kaya kang pakalulo, iti mga kaming parati king pamandili paning kasalanan, aplikabis kami king alang kasasakulan, king karigariwan, kamang panayin niya po ang pagsadyanin, panyatanay kong rigaya ning talapagawas may Yeso Kristo. Huling keka, ing kayarian, ating kayupayan ampon ligaya, manggaman king alananga. O Diyos, yung Panginoon Ginoong Yesu Kristo, sinabi na ka rin apostol na yung kapayapan lalakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko papiya ko kaya kayo. E ba na sana babalikdan ng kasalanan mi, noon yung pansinan mo, yung kasalpantayan, yung banal na kapuluhan mo, lain may pamayapan ng pong pisan metrongan, agpangking kabilyan mo. Kaya mabibiyan po magari, maggaman king alananga. Amen. Kapayapaan ni gano'n man tabi sa kapilan man kaya kayo, At keka antimurin. bakit taong yan ipakapatagtaan king kapayapaan? Yung kordero ng Diyos, kami lalo kayong kasalanan ng Yeso, laring mayawas kang kapuna ng kordero. Gino, e kumatampang tanggap keka, dapat yagas niyay naman mo, kumayap na ako.
Damo pong second collection para king apostolate ng Santa Iglesia, karing kay katamong migrant workers, ampon ding karelang pamilya. Dakal pong dakala salamat kayong support tayo, kaniting kasuywan ang pagkalog na ng Santa Iglesia, karing migrant workers at karing karelang pamilya. Talakad tamo. Manalangin tamo. O Ginoo, kaniting pamananggap mi karing maligayang misteryo, pigkapilitan ming minampangganap a kapasalamatan keka, at yu kami paketiking yatu, birian mo na kaming mirakayanan king tulang bunga ning kaligayan mo. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tamo pong pasibayo. Maya pabengi po. Aya pabengin mo naman po. Kaya biyan na po nga mong Paul Velasco, ingke katamong pura paroko, ding bubuo king Parish Pastoral and Finance Council, ding komunidad abibilang king parokya ng San Jose. Malugod tayo pong pasalamatan, ingke katamong Arsobispo Emerito, lubos kagalang-galang Pasiano B. Aniceto. King pamani muna na po, kiting ang ikapitong aldo ning Nubina Misa Parangal kang San Jose. Dakal pong salamat apo seto king dinake yu pong oras para akayabi da kayo po kiting kapag masusyan. Pasalamatan tayo naman po, ingke katamong malugod, Kura Paroko, yamong Paul Velasco, king pamakyagum na, king Banal na Misa. Buringi lamang ng pong pasalamatan din kay katamong kapatad, King Purok 5, King Ministry on Altar Server, King San Jose Panlumucan Integrated School, at ding sablamig sponsor, King Kaniting Misa. Apo seto, tanggapan niya po, iting larawan ng San Jose, at timong tandaning kaya kaming kapasalamatan at lugod mi kaya ka. Palakpakan tayo po pasibaya, Apo seto. Pakiramdaman tayo po yung mensahe ng Apo Seto. Pagkabalo ko nga mo, Padre Paul, kayang malugoda, Mantes, di kami sa Depestejos, at din kaya katamong barangay officials, tsuketi, pakamarang kapatad, ang Ginoo. Pagbalik-balik ka, pag nakakata ng Koresma, sinabi na ding Father Paul, nung elding aldo iti, pakiramdaman niya yung boses ng Diyos, yula pasyasan deng puso yun. If today you hear the voice of God, harden not your hearts. Hanapin ng Prophet Joel, magbalik kayo kakuking mabilog yung puso, manangis, malungkot, ampong manyawad kapatawaran king kekong kasalanan. Ya transfigurasyon nung minari siya itsura yung Ginoo karing kipuntok ng tabor ya yung kakatang pakibat king pamanagkat na ning Propeta Joel
kailangan din puso tamo at alapasyasan. Dapat ing dalisela, luminisla, ganapin ng Salmo 21, create in me, O Lord, a clean heart. Ginoo, gawan mo yung puso ko, gawan mo yung malinis, ining puso ko. Ya, in Kwaresma, panahon na yung kabanalan, grasya, pamaglinis, karing kakatang kasalanan, matsurang ugali, masanti nga pa makyutos ka rin para tandao, ampol na bisang makirandam kaya mano ng Ginoo. Sana po itang katiking parokya na sana siya, pagkipusen tayo, yung kakatawang patron ni San Jose. Metong mangkatayang nga man, ulay sinabi, pero biyasayang makirandam. At walang biyasang makirandam, king Ginoo, agam pananay tang pagawa ng masahit ni nga pag kaya, ganin Diyos kaya, Jose, makuna ka ken, ngayon kapitangan bengi, uling Herodes, uling paten, ing ninyo Jesus, punta kayo Ehipto. Bibuli di San Jose, me mintuya, me kirandam yak. Kaya latihin, ing pamaminto, pamakirandam nga na, ex audire, auditory, audition, pamakirandam. Yang yan ang aldo iti, pakawan ng kapatad, ng aldo ang yan, dandamo niya yung amano ng salita ng amano ng Diyos, o pasyasan, ng pusoyo. Bayo po yung tauling bendisyon, burikan pong pasalamatan ya po setu, kaya nga pamamiyan ng oras, bangkanita, akayabe ng katamu, kaniting nobenaryo. Among dakal pong dakal, salamat. Palakpakan tayo pong pasipayan. Kayari na po niting misa, magsadyata na para king kakatamong prosesyon. At kayari na po ning prosesyon, lungubtangan po kini king patio at kayong side na ning pisamban. At gampanan tamo po ing kuraldal, kilub na po ning patio. Vicinity na po ning pisamban, bangkanita po, tamo mag-cause traffic king dalan. At agatanda kayo naman pong makyabe at magisan metong kareng kakatamong mitataga na misang nobenaryo, panimuna ng apong lino bukas at yamong pit ng Martis. At kareng kakatamong pong misa para king kapiesta ng March 19, aldo Miyerkules, limala po. Ita pong alas 5 ning abak, yako po yung magmisa. Alas 6:30 po, Father Ramon Torres. Alas 8 ning abak po, yung kakatamong Arsobispo, ya pong Dong. At ita pong 9:30 ning abak, Father Norman Arce. At alas 11 po ning abak, ing Binyag. Pero bayo po, ing March 19, palistayo no po, din kaya kayong papabinyag. First come, first serve po. Bangkanita po maging maayos, ing kakatamong pamaminyag. At ing tauling misa po, alas 6 na po ning bengi. Sana maging makabaldugan at mabunga, ing pamagmasusita mo king kapiesta ning kakatang parokya at ning barangay. O dakal pong dakala salamat. Talakad tamo po para king tauling bendisyon. Among po, ako ipiyami siya, tauling bendisyon. Ginoo, mantabi kaya kayo. At keka ang timurin. Ito kayo lang rin buntok yo at pati ka po king bendisyon ng Diyos. O gini, bendisyon mo lang rin tasalpan tayo. Pali ka kumikang bening bendisyon, amanda tila kapilaman. Apapatilian mo lang tapat king maya pabalita, king kapapagtungan ng anak. Para tilang paninasan at katataulian kamtan niligay ng legwa na papakit na. Yung mismong katawa na kapag balulangan ng apostol. Itiya doon ni kapabilatan ng Kristo ang Ginome. Amen. Bendisyon ako na may pahing Diyos, ipa, paning anak, ang paning Espiritu Santo, Amen. yung Eucharistia, may ang pangne, kung yan yung aldo iti, dandaman niya yung boses ng Diyos, iyopasyasan ding pusoyo. Salamat, King Diyos.